If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Yakani kicing Rakhe la play perdada MLA ke North Shillong constituency uba Edelbert Nongrum kumukong san badu MDC ke Mawkhar penton kra uba PNCM uba Longru deputy CM ke KHADC kumusembut kongsan ha ke balai donlang urang ba snong ke Mawkhar uba Arwan Taryang kinongkit kam snong kinoyalam ke Seng Kentai kinoyalam ke Mawkhar Sports Club kinoyalam barim jong ke Seng Samla bat kibai kum kadak jong ke jing Rakhe la penhe de kalama jong ke Seng Samla bala odru yokik jong ke jingdap arposan snem ke Seng Samla Mawkhar bat ke samla kilar waru ya ke theme song jong ke Seng Samla ke bala thau arpos snem menchua nakaliang uba PNCM ulanok senyang arposan hajar tengka ya ke Seng Samla kenang bakan la ban penlong ya ke program berper ha ke jing Rakhe ya ke Jubilee Rupa kat ba uba Edelbert ulanok senyang silak tengka ya ke Mawkhar Sports Club kinong keran hakane ke jing lang kelero ya ke Seng Samla Mawkhar halo ke jing kenjo jongka ya ke lengku senam ke arpa usam ha ke ban syakri bat no yu senyang uben hai ya ke Samla bat ya ke snong ka tauhi barok wei hadin kani la penbut pat ke jing phliu chingmut halor kaman ke jing pen kup bori ke Samla bat ke benta ke lat patai kubor hakaban ajimut ke pat ba ya ke balai shimbenta le ke nong tho bat nong patai kubor ke bakan thup ya ke kong ri kenti marwen ba poil soklen ba bhabok lalu bat uba raining lingdo